bayakwela men. Abantwana bam. Uyakwazi wena. Bayandwela fika. Yo men uthi bayakwela. Yo. Awumhle. Yo. Akube bayakwela abantwana bayazise nje. Ngabaphi sebemthwara fethu manxa angcina wagama awuliqala wena. Yo. Hayi men liqala wena. Yo. Hayi. Yeah, okay. 3 days, sisishumane silahlekile. 3 days, sasithethena samapoliseni. Asifumaneki fe. Sayasihlabana, yasebuza sona. Yasebuza phana fe. Ofe. Wasibona isibalo sishumane. Ngidlike simbuza ngalona sibaba. Ngoba silahlekile 3 days. Ngiyomjida fika kunesimka andazi ukufumana ukudla ndazi. 3 days ife ekhaya sekudekiwe nasemapoliseni isibalo. Kutheni pha emapoliseni manje? Amapolisa athi azayomjonga. Andiyazi into ethethwayo ngamapolisa. Akanatsheri besawuthi echerini yakhe ingasishumane andazi bangathini ke. Yabrazi, anitsho basemkhangelani namjidi. Nabasamkhangelaphi ngoku? Lana basimkhangelanga kula ndawo umjida brazi yabo. Isilonge ngiphasa imfumane umjida. Ngamsingile yazi. Yebo. Uthini ngafani? Asuka masiye ke emralo laba masamba. Hey, ngambona njalo. Ngambona uthanda. Kwathanda wena nami. Hayi makhambe kahle. Ubambeka nina sinengxaki apha masikhawulezeni sejongana babani nawe usincedise. Hayibo, yilongo ngibani olahlekileyo. Yo, awazi, lahleke ishumane mbe. Ngenye manisubuza kakhulu masambeni. Kodwa masikhangeleni. Kodwa frazi, mina nimfitshane. Noyasikani gadi khosta. Nini uzogada ikhosta ntoni? Asiyobapha siyokhangela umntu. Thiwa kodwa frazi yethuse hlahla. Sambeni fra. Ahamba frazi akushiya. Surprise ndole. Hayi phone hayi. Abo frazi nayi phaloy. Yabo ndongo sinokafuna. Sinyawo frazi. Samfumani wami. Madozini ngaphi into esizibonileyo ngoapha. Ndiyama simncamelo msomkhangelani kwenye indawo ubona yo fonini kunini sibaleka. Yo kodwa ishumane frazi. Sakezela bana ngo. Frazi masifuna simyekeni. Kunini isikhangela semfumane. Masambeni ngobrazi sinamini. Ubhuti sisishumane.
Thetha nam akwathini.